Lethaba hospital mi vulavula na Angel, hi nga mi pfuna hi yini? Mi vulavula na Fiksoni. Tolo ku te kokwani hi kombela ku va cheka kwala xibedhlele mani. I mani vito ra kokwani va kona? Ku biha kaku. I mani vito ra kokwani wa kona loyi mi nge admitiwile, i mani vito ra yena? Ku biha kaku sis Angel, ku biha kaku. Excuse me? Ku biha kaku. Fickson, ni bihile mina. Vonani. Ni bihile mina ke, ni kombela u ni hlamusela, ni kombela u ni a ni lavi ku ni bihile mina ke, ni bihile mina ke, u ni tivela kwini? A ni ku n'we mi lave U mani wena u nga ta ni byela ku ni bihile wa ni tiva? A ni la ku twa ku hlamusela ka wena, ni bihile mina ke, mina ni bihile ke, ni bihile xana? Wena na ko u sasekile wena? Vonani, a ni ri n'we mi Ni bihile mina ke, ni bihile xana? a ni ri n'we mi bihile ni ri n'we mi te mi lave Hi vito ra. kombela mi nga foneli la xibedhlele loko mi ri na miringo hi ndlela leyi, sis. A mi la ku nyika nkarhi. Me kahle kahle haya mani a swi tivi ku swi endla swi endlise ku yini la.